Not all oming from Garalon FM, we get a scan Kanongoroko, Africa, Wabula Kamganalon and a family, Yetaku Makumense, woman lembe, Kume Lember of Makumense, Yirko, La Kashianimoya, Shianimoya, Shava Rosan, Rose Chavalala. Ishanimoya Shava Konaiza. Ay, Matevana. Kalanga Pet Matebula, Eka Africa, Wabula 12 to 2, Musumbuluku kuyafika rabuntlanu. So from Garalon FM, Ikubeng with minute and Sana Kubilawara, Ya Kumembir. Show Shani, my Shava Koni, Mashimzi, Lava Koni Mashala. My woman go, Shava Rose, Makubel, come Rose Chavala, Lava Rose, Makubel. Ay, Matavashani Mwele, Shamakumense, my baby. Show, Shava Beck and Tangwis, Sheshua. Shani moy isheshi shavaneli zita mativana evangana baba hashila vanhu vulavula ku vona na vo nga hoxa xandla eka xiyanimoya lexiwani malembe ndzhaku xi heta malembe ya 60 hi ndlela le hi yo mhaka #60 ya matimba ya xiyanimoya ntshava ku na n'we kwala nga ko makama endla xo karhi swo tinyungubyisa hi vukona bya xiyanimoya lexi. Alright, I vuyeni ka mhaka ke leyi nga ka yona namuntlha State of the Nation address in mbulavulo lowu nga ta va wu ri koho kusuka ka president wa tiko ra Afrika-Dzonga mbulavulo walowo wu ta va kona hi awara ya nkombo madyambu lawa kusuka kwele holweni ya vaaki Cape Town Western Cape. Hungu leri nga fika namuntlha iku le ka huvo yo endla milawu leyi yi nga tshwa yi nga hisiwa hi mikulukumba luya va nga hetelela va ku nga ri swin'wana swa ha fambanga kahle veri yi nga hela kwalaya ka n'hweti ya va Ndzati 2026 leswi vulaka ku na ha xawa ka ha ta yiwa kwala holweni ya vaaki kambe veri vele ku yi akeni hi xiyimo xa le henhla va la ta yi aka hi xiyimo xa le henhla hi ku aka veri swi ta sungula sweswi amaheleni ya n'hweti ya leya nyenyanyani hi ndlela yeleyo se veri malembe lamanharhu hinkwawo a va ha ri ku fayeni kahle hi ku a ku ri na leswi a swi fanele swi tekiwa swi hlayisiwa veri ku na milawu la tikweni leyi fambelanaka na timhaka ta ku hi swihi leswi swi fanele ku swi langutiwa loko mi kha mi cinca miako hi yo mhaka mi kuma ku hambi ku ri park station ya khale ma yi vona park station ya khale ya ha ri kona loko mi nghena ntsinda wa xivindini xa doroba ra Joni hi mhaka ya ku loko va rhurha va ya le ka park station leya yintshwa va vuye va kuma ku muako lowuwani a hi wu tshikeni wu tshama laha wu va xikombiso xa ku i yin'wana ya tipavilion leta ti ri koho hi nkarhi luwa wa malembe ndzhaku ka park station leya ya khale. Se hi ta va hi kha hi twa wena muyingiseri wa mehe ku we u ri yini loko hi kha hi languta ka timhaka leti ta matshamele ya swilo ngopfungopfu loko kha ku langutiwa na hi timhaka ta ku i langutela yini kusuka ka president tolo a hi vulavula hi kha hi kombisa ku vilela hi ku vukorhokeri byi kona kambe hambi vukorhokeri byi nga ri kona ku na ku langutela loko ku nga koho xana ku langutela loko hi nga va ku ri na koho ku nga va ku ri kwihi kusuka ka mbulavulo wa president seke hi ta ku nyika nkarhi walowo wa hoxa xandla hi ndlela yeleyo mi va twile holobye wa timhaka ta matiko mambe ya America va nge hayi Secretary of State va nge ti mina a ni yi Afrika-Dzonga mina hi Afrika-Dzonga yi na milawulawu yin'wana yi ya swi hlawula mba hayi tiva swi ta nyumisa nghozi leswi laha swi nga ta helela kona kambe veri va ta avati ku na nhlengeletano ya vaholobye va timhaka ta matiko mambe leyi nga ta va yi ri koho amaheleni ya n'hweti ya leyi kwalaha ka va ti 20 ta n'hweti ya leyiwani ya nyenyenyana se vo veri avati se hi ta vona ku kahle loko va nga ti va lava ku fikelela kwihi mi ta tsundzuka ku Afrika-Dzonga hi yo yi nga president ya G20 se loko lembe leri hela hi n'hweti ya Hukuri president lebyi bya suka Afrika-Dzonga byi ya le America se ta twa ku swi ta khupukisa ku yini hi ndlela yoleyo se sweswo miyingiseri wa Munghana Lonene FM makomba ndlela yin'wana leyi nge le ku hangalakeni ma va tsundzuka mfundhisi Bushiri vele vulavuriweni Afrika-Dzonga phela ku na vanhu va hehlaka swilo swo tala laha Afrika-Dzonga ku timali ta hina swi nge ti tluka swi ku chakala ma swi tivi phela vo nyenga laha Afrika-Dzonga mara swi tikomba nga ti swi hindzile leswiya hi ku
se a va chavele ku ikombe video ta vona va ri ku dyondziseni le Malawi swilo swi ka swi famba kahle Lilongwe Malawi ene na humile ku yeni ku na va vekele ku yeni kwala Afrika-Dzonga va ya kwele a Malawi kasi lava nga tekeriwa mali i va mani loko ku impela swi swa mfundhisi swa ti fambela kahle katika se hi ta bula na nkulukumba Holeni ku nga ri khale hi ndlela yeleyo hi ta bula na nkulukumba Holeni ta bula na nkulukumba Holeni hi khomete mina ta ku bela ora yan'we nhlekani lowu ivi hi tlhe hi bula na hi hafu ku bela ora yan'we hi ta bula na mutshamaxitulu wa komiti ya timhaka ta swa timali aka huvo yo endla milawu dokodela Joe Maswanganyi Mkhatshani Joe Maswanganyi se loko hi bula na vona hi ta va ka hi bula na vona a nge ti veri tibangi leti a ti hi khomi kahle ti fanele ti cinca ti fanele ti cinca loko ha ha ri ka moya wa ku cinca swilo Afrika-Dzonga hi fanele hi langutana sweswi veri loko mina ni nga muntima loko ni lava xikweleti kumbe sweswo swa ku taniya loko se swi fanele swi hakeriwa a ni hakerisiwi ku fana na mulungu veri va lava ku cinca hi lava ku ta twa vona ku kahle kahle ku cinca loko va lava ku vona kona hi kwihi ni ta tsundzuka ku ha khale ngopfu loko ni nga hoxi xin'wana xin'we hi nga tshama hi va na bangi yin'wana yi nga va mahungweni swinene ka yaleyo yo hakelela loko vanhu va xava timovha ku veri heyi xiyimo hi lexi se hi ta twa wena mingisero wa mina 0860002543 na ncindani Eric Mavasa hi famba swin'wela se hi ta bula na vona se sweswiwani ni tirhi hi langutela yini ka State of the Nation address leswi swa mfundhisi a no hlaya ku pima kambe loko ri nawu loyi a twaka ngeti i na leswi a lava ku swi vula swa mampela hayi swo hecha hi ta hi byela ngopfungopfu lava ku hehliwa ku a va khumbekile va nge kumbexani va swi lava ku va vuya mfundhisi laha Afrika-Dzonga va ta tengisiwa se swin'wana swa leswi kumbexani hi nga langutaka swona kambe mi langutela yini ka mbulavulo wa President Matamela Cyril Ramaphosa se hi leswi ni lavaka ku hi nga se sungula nongonoko lowu hi swa hi vulavurini na vufambisi bya xitichi lexi hi twanana ku nongonoko lowu wu na vaseketeri vo tala se hi lava taku na loko mi ya ka vona mi swi tiva ku va swi tiva leswi hi swi vulaka hi vulavurini na vona ku nongonoko lowu wu na vaseketeri vo tala se leswi ku nga na vaseketeri vo tala va lavaka ku nghena loko no ze ni tlakula loko muhumelerisi wa mehe u ze tlakula riqingho ra wena a ku yisa moyeni vhete swi tiva ku swi herile vhiki rero hi ku na van'wani loko hi vulavula hi timhaka ta mafu ya masocha va nghena loko hi vulavula hi timhaka ta ku swakudya swi hindzeriwile va nghena loko hi vulavula hi timhaka ta ku tipolitiki ta Afrika-Dzonga na Rwanda a ta ha tshamangi kahle va nghena loko hi vulavula ma swi vona a swi tiva ku hinkwenu n'wina mi nghenaka ka nongonoko lowu mi ti-expert mi vativi ha swi tiva sweswo un'wana na un'wana i mutivi swo ya hi ku n'wi languta hi tihlurihi wan'wana wa n'wi twa kha vulavula swilo ku hayi mutivi mara a nga tivi nchumu mara i vativi un'wana na un'wana vativi se ha mi kombela ku loko i swi tiva ku nghenini vhiki leri i vulavurini hi vhe hi sungurile sweswi hi va byerile vafambisi hi ku nongonoko lowukulu ngopfu loko hi jika hala vanhu veri va tsandzeka ku nghena ve va twa swimanimani na swimanimani ntsena se swi herile sweswi so loko ri ku nghenini vhiki leri hambi u lava ku vulavula hi yini kumbe yini a wu kona hi ta ze ya gimeta hi ra mintlhanu mundzuku i ta vuya vhiki leri taka va mhaka ko swi ta endla ku yini swi ta endla ku na wehe i sungula yi twa ku nhlokomhaka yi ri yini hayi leyi na yi tshika le a ni la ku wisa airtime ya mina ni vhe ni vulavula ma swi vona a hi fambiseni sweswo nongonoko lowu ya ku kula ku ya hi leswi mi wu vurisaka swiswo ku wu kurile Kensile Nicholas Mahlawule un'wana wa khale ka vachudeni va mehe i ni fonela hi nkarhi lowu ni nga foneriwiki hi wona a ku a no mi xeweta hayi i ni xeweta ni kha ni lulamisa nongonoko se mara a nga twi na yena na ha n'wi dyondzisa se hayi na sweswiwani na swi tivi Kensile Nicholas Mahlawule un'wana wa vachudeni va mehe lava ni nga va dyondzisa le a xikolweni xa le henhla xa Hanyani Thomo lexi nga na lembe rin'we xi hundze ka 50 hi ndlela yaleyo sa hi ku timikisero mina 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM khalanga Phet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu
Ai tekeni mingiselo wo sungula nomboro i 086 000 2543 086 000 2543 tsundzuka loko nga si ba hafu ku bela awara ya 12 swin'wana na swin'wana ma hi byela na leswi hi nga mi rhambangi ku mi hi byela swona kambe loko ze ku ba hafu ku bela awara ya 12 se hi languta sweswi ni kha ni vulavula hi swona hi ndlela yeleya kasi xin'wana hi yo mhaka mi twa hi hlaya nomboro siku rin'wana na rin'wana hi mhaka yo hi hleketelela ku hi ta amukela munhu wuntshwa siku rin'wana na rin'wana loko a hi swi tiva ku ta tshama ka ku nghena n'wina a nga ha ta hi hlaya nomboro leyi a hi to miyela hi ku hi ku nghenani a yi kaya liya ya tolo 086 000 2543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 na hingeta nakambe nongonoko lowu a hi wa mina wa hina se na swilo leswi hi swi vulavulaku a hi tati vumina hi tata vuhina hina hi loko wo sungula nhleka Inhlekani Mthondolova, mpfukile. papa mina hi pfukile minjhani n'we Hayi mpfukile. a khensa Hayi na mina ku langutele loko ni nga na kona ka president hambileswi maybe ni stock a swi nge ndleki i ku va endla leswaku va mi fika njhani ka ku mi langutela swi nga endleki okay hetisani leswi mi nga langutelaka ku swona ivi mi ta nyika xivangelo xa ku hikokwalaho ka yini ku a swi endleki mi swi tshaha kusuka kwihi Okay Mthondolova ntanda ta. Mina ni langutele ku va hi hlamusela ku munhu un'wana na un'wana or un'wana a fikelelaka ku ya exikolweni dyondzo a kota ku a fikelela ku dyondzo ya le henhla ni vula tiyunivhesiti a va endli ku n'wana waloye a ya xikolweni khala yani a ni swi mara va make sure dyondzo a yi fikelela vanhu khalanga hi ku loko mi nghena ka social media everyday mi kuma vana khalanga tiyunivhesiti va pasile a va swi koti ku ya mahlweni tiyunivhesiti va blokile va nga koti ku rejistara loko kombeleni ka rixaka ku ni pfuneni ni hakelela ni kota ku rejistara swi vava ngopfu khalanga mara hina varhangeri lava nyingi everyday loko va yima va vulavula va ku dyondza mahlweni maswiti so mara i dyondza mahlweni njhalo ku ri ku loko ni ya ka social media vanhu lava va fikelela like munhu yaloye i le university khalanga mara i pasini no pasa makhama swi vona a nga swi koti ya mahlweni because a nga swi koti ku fikelela dyondzo kambe loko mo ku a nga swi koti ku fikelela dyondzo mi vula ku mi vula loko NSFAS yi va yi n'wi alerile kumbe yi va yi n'wi arile kumbe ku va endleke yini NSFAS i mhaka yin'wana yo yaleyo khalanga ni vula ku vona ni khalanga NSFAS yona kahle a ni lezi na ha yi hlayi mhaka ku yi le ku tsandzekeni swinene ni nghene hi yona mina va nga za va nghenelela vanhu lava nga koswisi swinene khalanga hi lero hi nkarhi lowa wun'we a yi tirhiseka i nkama lawa ya ha ri TEFSA kumbe yi ri NSFAS a ya ha ri TEFSA NSFAS ni nga ka va kha va yi cinca khala na mi byela no za ni heta xikolo ni nga swi tivi ni kha ni nga swi tivi na ku khosi ya ni khosi mali muni laha ni tshama kona ku hakeriwa mali muni a no nghena khalanga lexi a va xi lava ku ri ku wena va nyiketa ku i pasa 60% ya ti-subject ta wena then va ya mahlweni ma ku hakelela lo za ni heta mina ni nga swi tivi na ku tuition fee ya mina ku ri mali muni a ni swi tivi na swona a ni swi tivi khalanga ma vona so i yaleyo yin'wanyana hi ku a yi ri kahle ngopfu a ni swi khalanga ya so a ku kumeki nkwama khalanga wa dyondzo khalanga vanhu lava munhu un'wana na un'wana loyi kahle a tirhaka a fanele ku ya xikolweni khalanga loyi a fikelelaku dyondzo le henhla a yi xikolweni khalanga a va make sure a ya xikolweni khalanga leswi ni navela ku va swi hlamusela ku vanhu va ta ya xikolweni va nga swi vuleli nomo swi swi nga humeleli swi endla ku loko no wisa mara na swi nga humeleli this thing va ta dyondzo ku va yi rhangisa matsini va tlhela va kha va swi vulavula khalanga mara a ni voni ti-action ta kona ku vulavuriwa ntsena ti tsariwa kahle laha hla president hi tsaka mara a ku na ti-action ti komba ku hi mpelampela dyondzo yi rhangisiwa mahlweni ma swi twisisa sweswo mina ni navelaka ku at least yaleyo va nga swi vulavula va tlhela va swi humelerisa vanhu va xikolweni khalanga hi ta tilayithela hi ku swo talatala a ve loko swi endlele ku mina dyondzo ya va community hi ta tilayithela khalanga
hi ku hi nge he navelo swo tala swi le ku fambeni so loko at least mara va nyika vanhu dyondzo ya vanhu va ta vona plan khalanga ya yi pfulekile miehleketo. Nimetweni botwami nimetweni akhetha swinene. Thank you. Income 0860002543 imakumembiri ntsevu timinete ntsena ayise yi beli awura ya kumembiri a hi amukeleni n'wana mingiserilo nhlekani Aye, boto wa mina minjani ipfokini ngopfu Solomon. hi pfukela khensa swinene Eh, miri yin'we le a na ta vulavula hi liya ya ku kuma va hi vitana na misengetini ya xikolo. ya A yi ni twisa ku vava loko ni ka karhi vulavuriwa ni nga tshemi ku ya ka munghana ni nga heleta ni fikini ni nghena. Tolweni va vitani vatswari n'wana ni hlamusela ku ri ka lavekiwa le xikolweni ni fikini neni ya ni ku n'wansati namuntlha wisa exikolo xa le kwini Manonyana ni secondary school la ka Mujaji la Levaka ya Levaka. o a levaka kambe ku hela tlhelo ke le jamela Ya. okay Se ni yini fika hi kuma ku ri vele swilo a swi fambi loko vatswari vele nga a ni tengaka ku swilo si simple loko ku ya vavasati va hi yela le xikolweni. Se ni kumi ku ri swilo swi endla ku hi vana a hi swona leswi hi fanele hi hanyisa swona. Ku na vana lava taku va kuma ku ri va xaviseriwa timbangeni va xavisele mani hi van'wanyani va vatswari lava tirhaka kwale xikolweni. Hallo. ni mi yingiserile Se ni fike hi tshama hi vulavula hi kuma ku hi principal sweswi a swi vulavulaka hi kuma ku ri ni kuma ku ri swi ni heta mihleketo ku ri mara vele mara ku nga va na munhu loyi a nga nghenaka a xikolweni a xavisela vana va xikolo timbangi na. a ni wa swi tiva ku n'we vatswari mi nyika vana mali mi tlhe mi nga vi na mhaka ku va yi tirhisa yini Mativa hi ku a ni nga tshembi ku ri n'wana loko u n'wi nyike mali a nga heleta a ni na van'wana hi nga swi tivi ku ra xikolweni ku kahlekahle ku hanyiwa vutomi byebye na xikolweni mani nga swi rhandzi ku ya hambi vo vitana nhlengeletana ni nga swi rhandzi ku ya yingisela ku endleka a ni tshembi n'wansati ku ri n'wansati ya nga yaku le a ni tela na timhaka mara timhaka leti va taku na tona vana lava va fika va hi xisa va ku a xikolweni va ri va lava foni. Mina ni heleta ni humesa mali ku ringana huma 2000 something ni n'wi xavela n'wana foni. Loko ni n'wi xaveli foni loko ni twa ku va n'wi tekeli foni a xikolweni ni twa swi ni hlamarisa ku ri na va n'wi tekeli hi xikongomelo xini tsatsi leti hi n'wi xavela foni. Hallo. Se loko yi twa principal loko a hi byela ku me hina la xikolweni a hi tivi ku byela na n'wana na un'we ku ri hi lava foni. Loko wa mi n'wana foni ni n'wi xaverile ni byeli ku la xikolweni foni ya laveka. Se ni ku sungula ku langutisa ku ri tihlengeleta leti va hi kambe ni tshama ku mhaka leyi vengele ku yi vulavuleni ya twala kambe yi tlhe yi twala ku va papalata timhaka ta vutihlamuleri tanihi mutswari hi fika njhani ka ku hayi ku ta ya n'wansati a yena hina hi ya vona ku dyondza handle ka loko ma swi vona sweswi loko vo fika va ku Matebula u laveka nhlengeletanini ku ya twa ku nhlayo ku ndleka exikolweni ni ta vula ku a ni kona se lava n'wana a ya sweswo mara loko ni ku ve ni kona kasi i ncini lexi endlaku valungu kumbe valungu loko va ku va ya exikolweni hambi hi le primary hambi hi le secondary hambi hi le high school ku ya nuna na nsati vana na mhani va yisa n'wana wa vona nhlengeletanini va ya nhlengeletanini na va ri vambirhi loko n'wana a ya ku practiceni va ku na sports va ya va ri vambirhi mani nuna na nsati va ya hi lava va yile no ve ku voneni ka hina hey va ta swivoko le ai mbaba na comela va ka na swona man kama hi ku menhloko ta mahungu emisava awara ya mbirhi ya awara ya n'we na tatana Hlulani Fanuel Magayisa ivi kusuka kwalano hi ta kota ku va hi yisa mahlweni hi langutela kumbe hi twa ku langutela ka n'we eka leswi president va nga ta swi vulavula hi ndlela yaleyo Gayisa.
sweswo mingisero Munghana Lonene FM na ngona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM ko matlela na mi tsundzuxa ku vaka hina vafambisi va hina va hi komberile ku hi lawula nongonoko lowuwani se hi le ku lawuleni a va kombela leswaku hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Africa wa vulavula. se SADC loko mi yingiserile yi le ku kumeni xitshunxo hi maendlela lamaya ya ku se ku ya va na summit. na vo SADC vo lava ku nwa mabyalwa na va dya na makhekhe lava naswona na nchumu lexi va xi endlaka xo sungula loko ku ri ku SADC a yi endla swilo swo kahle a yi fanele ku ri khale yi teri hey mhaka leyi ya DRC a hi mhaka ya SADC ntsena hi mhaka ya SADC hi mhaka ya East African Community so a yi endleni ku ri hina va SADC na East African Community hi vitana vanhu lava va nga khoma matlhari ku nga vona lava lwaku hi ku a hi teni hi tshama na n'wina marabela M23 tanani hi marabela a tele la lwaku le kambe M23 hi vona lavakulu Timhaka leti hisaka. U tikuma ntsena eka Africa wa vulavula. Khalanga Pet Mathebula eka Africa wa vulavula. 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu. sweswo mingisero Munghana Lonene FM ana ha vula ni ku na n'wina mi nga va ku ma nga pfula ku xiyanimoya sweswo maendlelo hi lawo vulavurini na vufambisi bya xitichi ku hi mhaka ya ku mi hi byele ku nongonoko lowu n'we tanihi vayingiseri ma wu rhandza swinene wu kurile kambe mbilerisiwa hi ku vanhu ku nghena vanhu van'we se ku tekiwa xiboho xa leswaku loko wo zi nghena ka nongonoko hambi yi ri ra vumbirhi hambi Musumbhunuku hambi ra vunharhu hambi ra vumune hambi ra vuntlhanu hambi hlokomhaka yo ku tsakisa njhani i ri kaya hi yingiseli kunene ku endlela ku na lavan'wana va kota ku nghena masivosele ku ngheni namuntlha ku fana va lava ni nga vulavula na vo sweswi se va fambeni mindzuku ha ha ri na vona hi ta twa vanhu vantshwa hi n'we mi nge mi lava swona hayi yini hi yo mhaka hi ku nongonoko lowa a hi wa mina wa hina ani n'wana vayingiseri hi loyi nhleka ni mi amukerile le ka Munghana Lonene FM nhleka a ku na munhu la a hi hundzeni okay 0860002543 ni ngona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM n'wana muyingiseri loyi nhleka ku pfete mfuke buto wa mina hi pfukile minjhani n'we hi pfukile a kenza va pfete mina hi ku ya hi mina ne a ku na swo tala leswi ni nga swi langutela president va nga ta swi vona ku to va sweswi va tshama ku va kha va kambela ehenhla ka swona masiku hinkwawo ku fana na swi ni ringesa ku hi ku komisa no vula so president ve le ku ringeseni hi ndlela hinkwayo hi tindlela hinkwato hi matimba hinkwawo ku tirhela tiko ra vona hi ku ya hi sweswi va ri rhandzisaka so mara vanhu lava nga hansi ka vona hinkwavo lava va tirhelaka tindzawulo hinkwato leti a ti fanele ti nyika vanhu vukorhokeri a hi vanhu lava nga tiyimisela ku tirhela vanhu he vanhu ya ni ringesa ku vula ku swi vava ngopfu ni vulavula ne so munhu ni vulavulaka na yena i un'wana wa va tirhela mfumo ne ku hava xixo va ku fana na ku ti-department hinkwato ta government loko no mi byela ku ri ti le ku collapseni and ku hava munhu la nga ku langutiseni ku ri swi endliwa hi yini ti-department hinkwato ta government sweswi loko mo languta loko mo ya ka ti-ambulance va ta mi byela ku ri ti-ambulance a ti kona ti-ambulance ti hava mathayele mi ya ka xiphorisa ku hava mathayele ku hava ti-van mi vuya ka lava tirhaka mapatwini tiroboto hinkwato ta ha ri ku tirheni tolo ni ringesini ku la ku nghena ni wela ka van'wana lava tirhaka ka VIP estate ni le Boksburg i Bethuel Mathela vulavulaka loko mi languta ku na munhu a nga tshama ri la hi patu ku ze ku kambirhi mi ku mi ta ri lavisisa patu ra R554 leri ri suka ku vo Brakpan ri phakela hinkwaro ri za ri tsemakanya hi Albert ri ya dorobeni ra ha ri hava tiroboto hinkwaro ka ha ri hava tiroboto hinkwato ni ringesa ku vula leri siku leri ku nga va na Imbizo a tsakani president va fambisiwe hina swi tlhela swi ni hlamarisa hi ku ni tshama Israel hinkwako lomu a ku deployiwe maphorisa ya metro hinkwako va controla tiroboto leswi vulaka ku hlambisiwa n'wana loko ku fanele ku ta va yeni n'wana tshama nga basanga jarateni siku leri veke ku ta va ni vule kahle tolomu ku loko vo ku ta president a Giyani mi ta kuma ku ndhawu leyi hinkwayo yi fanele yi basa swi vula ku ko decoratiwa matihlo ya president ku a vone nga ku swilo swi kahle loko a heta kusuka swi tlhelela vutshan'wini bya swona ene sweswi ma ku heta ku swi vula swi tiyisisa leswi mi nga sungurisa xiswona mi ku president va swi lava ku
swilo swi ndliwa kambe lava nga laha hansi vo swi tshika swi khisama hi matsolo i twa ku vava ngopfu n'wanuna luya hi tiko ra yena loko a vona leswi nga ku humeleleni hayi ku a nga swi voni mara o kokeliwa hansi ko va na vanhu lava va nga ku fikeleli I'm not member ya ANC ni a ni kona ka politiki mara na swi vona ku n'wanuna luya wa ringesa hi matlhelo hinkwawo ku ri a tirhela tiko ra ene i tirha hi ku hetiseka hi mbilu ya mi tshame mi ti nyikela ka xilo ku ri hambiloko ku fika rifo a ri ni teki ni lwela vanhu va mina mara mi kuma ku vanhu lava nga hansi va nga delegatiwa hinkwavo vo tirhela mindyangu ya vona va nga ha tirheli tiko hi fike njhani kwalaho ka ku va tsan'wa ku hi fike njhani ka ku lavan'wana va twa ku swa nkoka i ku tirhela mindyangu ya vona ku tlula ku tirhela hi ku a ni ngo loko hi ri hava hi ta tlhela ya yivela vona problem yi tlhelela kwalano sweswi mi nyike xikombiso mi tshama ka Madobi loko vo president mi ya ka Madobi mi ta twa ku mati ma huma mara loko a heta ku famba na ma humi mati loko vo sweswi president ya ka Madobi ma huma sweswi laha ni tirhaka kona mina hi na timovha ti nga ni timovha letiyani ni swi vone hi nkarhi wa covid wa looting timovha leti hi nga na tona ka unit leyi ni tirhaka ka yona ya VIP ne ti hlayile mara siku leri vengete ku na looting hinkwato nghenisiwe mathayili hinkwato ya tirha loko sweswi mo fika sweswi ni huma ni ri ntirhweni sweswi ku na nkarhi loko a fika ku hi chayisa hi mhaka ku sweswi ni nyikiwe tikilomita ta ku loko movha yi famba tikilomita ta so loko ri ku ni vulavula ku na lowa phorisa un'wana na un'wana a swi tiva ku vuya mithinini tolweni loko hi vulavula hi public hi leyi ya public public policing ya ekurhuleni hinkwayo then yin'wana na yin'wana yi nyikiwe 200 kilomita loko hi heta ku va 200 kilomita ta VIP hinkwato leti nga paka Jimiseni ti nyikiwe tikilomita ta 300 loko ni vulavula na so hi fike hi jikisiwa eka escorta one of the VIP ku hi a tihuku va ku hi vuyela ndzhaku ku na crime se ni va vutisa ku loko tikilomita ti hindza ku ta endleka yini na government normally wanona ni ku tirheni ku hetiseka ene ku hava ni xanga xi endlaku mhaka ku vanhu hinkwala a va delegataku a va anga ku va delegate ehansi ka yena a va le ku tirheni leswi swi nga fanela ni salele 30 seconds kambe a ni la ku vutisa n'wina ku loko va ku 30 va ku 300 kilos va ri xivangelo i yini xo pima tikilos va ri ka ha ri budget kwara mali sweswi ni vulavula loko ku ri ku ni vulavula na swone loko vulavula hi ti-unit leti sweswi ni nga mi nyika xikombiso hi tifika hinkwato hambi ko nghena un'wana na un'wana sweswi na nga ku ntweni i receive ti-golf ta fika 666 station mara ve ri ti nge tirha until financial land next year mhaka yini ti ha ti-blue light why tirha ti-blue light va ri ku hava mali ni me twini so i swilo leswi nga ku endlekeni ko va na vanhu lava nga ku onheteleni ka ku ramaphosa za kumeka thyaka ni me twini ni me twini sweswo mi ngisela mukana lona ni feme makomandela un'wana ni byela ku na vanhu lava ma va tsundzuka vanhu lava va nga eyi mativa vanhu lava va nga a va ri mugodini lava ku nga vulavuriwa ngopfu hi vona va le Stilfontein va ri vanhu lava va nga vona vanhu lavaya va nga hundza misaveni va ri na vona leyi heyi a swi tshamisakanga ve le ku hameni ve le ku hileswaku ayi ve ri hayi se ni le ku ti vutiseni ku ta fanele ku endleka yini kumbexana hi ta yi languta hi ta kuma nkarhi hi languta hi ku swi hi tlhelerisela laya ka ku van'wani futhi va teka na swiboho swa ku na leswi hi nge le ku swi endleni tanihi rixaka kumbe vanhu swa ku loko no tshika ni hundze emisaveni na vana va tata va ta vona va vona ro hetelela sweswo swa ku tanihi ve ri maendlelo lamaya hi wo ma hetelela ku ma endla ku hi va na rixaka reri mi ngo vona ku nyakanyaka a ni ti n'wemeriyini kambe hi ta bula hi siku rin'wana a hi ngheneni ka leyi nga ka yona State of the Nation address mi langutela yini i nhlekani ahee minjhani khalanga vutomi na hi pfukeni minjhani okay a mina ni nga lava ku vulavula ngopfu ya State of Nation address mara maybe yi nga khavariwa kwele a ni lava ku vulavula hi liya ya ti-bank ku va ti-price vanhu va ntima mali yo hambana na tixaka letin'wana hi kona na kona kwalani hi yo mhaka hi ri na ta dokodela Joe Maswanganya mi lahlekanga hi fambi okay na khensa khalanga mhaka leyi a name ngopfu Pet Khalanga a yi lavi hi tirhisa switwi kumbe ti-emotions swi lava hi tirhisa ti-facts ku lavukisa mhaka leyi okay loko ti-bank ti price munhu a ti price munhu ku ya hi mbala kumbe ku ya hi language leyi hi vulavulaka or hi ku ya hi gender or that a swi pfumeleriwi vhele hi ku ya hi National Credit Regulator ti-price leswi hi swi vulaka ku risk so risk yi se risk mutima a hi tele kahle brapek risk yi risk a yi ka yi nyikiwa munhu
a wena application back up ko wena kumtima kunika risk ya so risk indla esifinge i credit scorecard. Credit scorecard itesa sweswi nge credit scorecard variables. Masiyisi ti variables tin'wana leti tirhisaka hi scorecard ni nge zela ku sivula spend katsa na ti deposit mahakelelo ya wena ka tifona na va experience leswiya ku i hakerisisa ku yini hambi u kha hola 1 million loko ve a wu hakeli swona na byela xi nge nyiki credit scorecard ntswalo wele hansi ta ku na ntswalo ku hakela ntswalo le henhla. So leswi ni vulaka swona ku xi hakerisa credit scorecard xi price risk. Loko mo languta kahle historical hi na vanhu va ntima ka makhomela hina ya mali and i swilo leswi swi considera ku credit scorecard ka makhomela hina mali kumbe mahlayiselo mali of financial education a hina financial education ya kahle. Van'wani va hina hi sungulela hansi ku na ti black tax na yini yabo so i sungula u ri na swikweleti i thyakini na mavito na yini so swi endla engaku tibanki ti nyika ntswalo le henhla ka vanhu va ntima is because the variables or the characteristics leti tirhisaka ti credit scorecard ti tirhisa ngopfu leswi swi vona ku mahakelelo ya munhu i hakerisa ku yini munhu loyiwani swo fana ti deposit how long has this person been in employment kuna swo tala tirhisaka hi ti credit scorecard and ni vula leswi mina Kalanga ni un'wana a nga tirha hi swona na swi ku swi ndisa ku yini inherently because na vanhu va ntima hi sungula at the disadvantage swi endla engaku scorecard leswi the bank ti nyika ntswalo le henhla ku hi hakela ka hina vanhu va ntima a hi mhaka swona i mhaka ya ku swi swo tala hi koti ku swi fikelela loko to suka hi mhaka mahakelela ya swa timali historical because bank a ku na munhu a fika beka ku wena hi ku languta aka wena yi ta hakela 17% interest rate back a swi kona sweswo i credit scorecard xi endlaku sweswo until we got ni mitwa kahle sweswi mi swi vulaka ni mitwa kahle botwa mina loko a ni la ta tirhisa rito ra xinghezi a ni ta ku ideally hi leswi a swi fanele swi tirhisiwa swiswona kambe hi leswi ku nga lo tirhisiweni swona that's why matsundzuka hi 2024 ku tshame ku va na mutirhi wele ka West Bank a nga hetelela a vulavula hi timhaka ta ku hayikho na swi vona mehe ku I kept copies of racial discrimination on interest rates charged on African black clients of the bank which was far higher than the white. So yes that's why mi twa kha vulavula hi timhaka ta reform va la ta vulavula ka leswaku n'wina mi fika ka xikolo lexi hikuva mi languta ku mathebula ite athakile mi nga languti ku ite athakile hi mhaka ku hi suka ka benchmark yi masitwisi so ku nge vi ntiyiso leswi mi swi vulaka ku botwa mina ku hi mhaka ya ku at face value kumbe hi ku swi languta kunene na hi ti calculation xikoro lexiya hi xoho hi nga ta ku xi languta ku hayi va mathebula hayi mi vanhu va vo a mi tshembeki mi high risk mi ndlayini ku na mutirhi a nga vulavula hi swoko ti-interest rates loko ti languta mutima a ti fani na loko ti languta ene xikombiso xin'wana xa antswa hi lexi xi endlaku i ku i ncini lexi endlaku ku bangi sweswi namuntlha swi yi olovela ku yi ni nyika movha ya 700,000 mara swi yi tikela ku yi nyika yindlu ya 700,000 sweswo swi simple ngopfu i ku loko mo languta kahle ka movha na yindlu or swa tiloni na yindlu yindlu it's a secured kind of a loan product masisi and i hakela nkarhi wo leha yindlu so meaning u hakela maybe over 20 years and all this stuff yabo and the chances so it default loko i hakela yindlu for nkarhi wo leha masisi ti le henhla ngopfu munhu a default kasi swo fana movha u hakela for 5 years masisi so va ku nyika by the time it default after 3 years they will have recouped their money meaning ku ri loko movha hakela 500,000 maybe itabe hakerinyana 250,000 va ta wu teka movha va tlhela va wu xavisa masisi so hi sweswo va languta ku munhu loyiwani loko hi n'wi loka ka xikweleti lexiwa for nkarhi wo leha
anga swi kota ku hakela na, of which it might be difficult i kota ku hakela hi mhaka ba statistical swi ta tika hi mhaka ku muntima swi ta tika hi mhaka ku muntima no mhaka so hi mhaka yo mola ta kahle mhaka yo our historical background in most cases mhaka muntima or kasi historical background leyi ngumula ku yona hi mina loko mi ku historical background matani taka yini ni taka sweswa xihlawuhlawu n'we mi vula yini no vula leyo yo fana yo n'wina loko mi sungula ku tirha ne mi fete mi aka ka n'wina loko mi sungula ku tirha mi fete mi depositela movha yin'wexe loko mi sungula ku tirha ku na ndzisana fane mi yisa ku xikolweni yini se affordability ya n'wina na yona yi va yi kha yi yisiwa hansi sweswi ta ku ndla yini na mi ya relaya ka ku hanya hi swikweleti loko mi se ku hanya hi swikweleti swin'wana swikweleti mi kota ka mi nga swi hakeli swo fana ti-loan ti-credit card na yini mavo se mi sungulela ngopfu hansi ngopfu hi mhaka sweswo so vanhu lava va vitana va valungu vanhu lavo va depositela tiyindlu vatswari va vona van'wani va xaveriwa timovha va ha ri xikolweni a va sunguleli hansi ku fana na hina se swi endlaku na swikweleti swa vona va hanya kahle va nga ri na swikweleti ku fana na hina va nga thyaki na mavito nemetweli boto mina cancel swinene inko makwa inko 0860002543 matwa hey i kuma vanhu vantshwa nkarhi wun'wana na wun'wana xitandzhaku nongonoko lowukulu hi kota ku anamisa miehleketo hayi jikajika ka wehe siku rin'wana na rin'wana vule munhu eka shoprite ndhuma ola ku twa tlhelo ra wena ra mhaka un'wana mi yingiseri a ka ha ri na munhu la 0860002543 ni vona ka afrika wa vulavula kha munghana lona na FM makomandlela ve le ku kayakayeni madokodela a Mpumalanga ku vona ku lavo ka va nga ri ku na mintirho ku vona leswaku va macha ku va ta ze va kuma mintirho swi sungule hi n'wini va kulukuma pfumelani ku mfumo wa n'wina wu le ku mi tholeni ivi mi vona yin'wana plan van'wana va graduate va ri mathicara va nga yi kumi mintirho masivona ku fika minkarhi yin'wana mathicara loko van'wani loko va boti va mathicara malembe ndzhaku va nga se graduate no graduate le hoxani a va vheva va kha va swi tiva va ya tirha kwihi ani ivi na hina hi navela loko hi kha hi kula ku na mina ku va thicara ivi na mina loko ni graduate swi ya se swi kha swi tsotsombanyana a swo antswanyana hikuva va ku lava va dyondzisaka maths na science tiposto ta ha hlayinyana ya kuma ni ya dyondza ka thomo sweswi vanhu van'wana va cince na vutirho yaliya ya vuthicara va nga ha vi mathicara hi mhaka ya ku va nga ha yi kumanga mintirho se ku nga vi ntiyiso ku n'wina hi mhaka ku madokodela a ku na ntirho se machani ku fana va lava kha va macha va ti-pharmacist himpela malava madokodela swibedhlele ntiyiso mara lava fanele va mi thola va hava veri va hava hayi ku va hava veri va hava mali yo mi hakela loko va mi thorile se ku macha ku tatisa yini loko ri ku swa tirha hayi swi tirhiseni kambe swi amukeleni ku swa endleka graduate nga kumi ntirho a swi sunguli hi n'wini mhana u lava ku mi twisisa sweswo ntsena a hi amukeleni wun'wana miyingiselelo nhlekani njhani buta mina hi pfukeni n'wina minjhani hi pfukeni hayi xi tiverini xipiti xa president ya hina Mr. Ramaphosa se nkulukumba luwa Botpet ku ya hi mehe loko ni languteni u tiyimiserile ku tirha na ku lunghisa tiko leri ra hina ra South Africa mi fike njhani kwalaho se loko ni languteni va khayima vanhu va vona ku a hi fambeni hi ndlela leyi se van'wani va fika endleleni va splita swi vava ngopfu Botpet mi ri ku aka yindlu yi ri ku ya na ku hela mi ri xo ku maheta n'we mi nga le henhla mi nga khandziya scaffold un'wana a mi koka hi buruku loko mi tisa ku mi lava ku protecta ku mi nga hluvuriwi buruku mi ri khoma hala xikefu na xi sungula ku swipina swa mi vuyela na daka hinkwaswo ma swi vona ku swa tikanya swa va tikela sweswi xikombiso ni byeleni hi leswi nge le ku endlekeni Afrika-Dzonga sweswi xikombiso ni mi twi na Kent Afrika-Dzonga i ncini lexi president va nge le ku xi endleni xi endlaku n'wemi ku ve loko va tiyimiserile ku tirhela tiko leri ivi mi tlhe mi ni kombisa xikombiso xa ku i ncini lexi mi ku n'wana le ku kokeni ku fana na loko va ndla yini na me twa Botpet se loko ni languteni lexi xi nga endlaku ni va ka xoko himpela va tiyimiserile ku tiko leri va ri tirhela ni vona hi laha ka ku va heleta va lava ku hi hlangana hina hinkwerhu hi nga ha languti ku loyi u wela ka organization yini or i mutsongo or i muyini as ma-South African hi hlangana hi va xilo xin'we hi solve problem leyi ya ndlala so swani Botpet
stika ngopfu mi kuma so ku ya hi mkhwalo vo va lwa ku yoho ku fana sweswiwani swi kombile ku hi swona kwale ka ANC yaleya khale so ri ku khuta yoho ANC ku organization leyikulu ka hina leyi nga kula hi ri ka yoho vo tala sweswiwani hi ve ti-comrade lava va ku maybe hi language yin'wana comrade se hi nyofa lava va ku a hi rhwa maribye a va hi hlayi ene va yi hlayi ku maybe i na dyondzo rini loko a hi nga tirhisangi ku hi tholana na hi xicomrade a swi ta longa se hi swi sukele ehansi from kwale hansi mi kuma so hi sungula ku vengana hi ti-organization hi leswo swa ku mi ya kun'wana mi tiva ku hi ku thola hi nga va hi na membership card na se swi loko u sukela moya luwani vo nhungu n'wana na loyi a ta yi kota na sweswi swi loko mi languta botpet ku lwiwa hi xihina hi lwa hi ku lwiwa emoyeni lwiwa na laha ku endliwa ku na swilo swa kahle ha hona se a no tiva ku hi kongome kwini ku ya hi ntiyiso South Africa ku hi va na ku humelela swilo swi ta famba kahle i ku hi lwa na ndlala na ku vanhu va tirha hi sukela ku endla organization na ku lwa emoyeni so sweswo swi hi vangelaka ku hi va na hatred atimbilweni ta hina a swi easy both bad se na mali ya service delivery mi kuma swi van'wana va nyikiweni loko yi splita va heleleta voho va ndla yini va yi budgeta mi ngo heleta loko mi pfula buti mi kuma mali mi ngo heleta mi hleketa ku ya nyoka kasi yale ya service delivery a yi fanele ya tirhela vanhu why because mara sweswo se mahemba mi tshama mi pfula buti ya mani n'wina mi kuma mali ku ni nge hlamuseli switori leswi hi va ku hi hlangana swona i ku fanele ku yiwa aka ti-conference to karhi ku va na ti-scheme swi ta njhani ku va ka nga scheme ta ku van'wa va nyikiwa ti-100 a tlhele ku va vhotela mani van'wa va nga nyikiwangi so loko a ri byaleni munhu wa mi byela ku hi na idea leyi ya ku vhotela swimanimani na ni vhotelani rona masivo ku se i twisa wehe a wu ye hi intention ya ku ni la ku hlawula swimanimani hikuva a nga hi tirhela se leadership na tihosi a ti lo heleta ti lo tswaleriwa tihosi botpet loko munhu a ri na leadership a hi n'wi nyikeni chance a rhana tiko hi kota ku va na mintirho n'wina mi ri mi macomrade lama ma yini rito rero botpet ni mutsonga a ri tswalela ku vulavula marito ka nga twisi ku vula yini ni mi twini boti wa mina khetsa swinene inkovo sweswo mi yingisela umngena lona FM na ku Africa wa vulavula ku lo 7 minute tinharhu ntsena hi ya ka mahungu ya misava ya awara ya 13 na ku Africa wa vulavula hi le ka umngena lona FM twana loko i ri na app leya ya SABC Plus ne SABC Plus namuntlha vi na channel yin'wana leyi nga koho laya leyi nga le ku kombeni ntsene leswi nga le ku humeleleni le a Cape Town loko ka ku langutiwa ka timhaka ta State of the Nation Address kusukela sweswi awara ya 12 va sungurile se u nga ya ka yona channel yaleyo va yi koho kwala ka SABC Plus famba ya tsala vuxokoxoko bya wena u downloada app leyi u registara ivi u hamba u ti vonela television mahala loko ri ku tshama u hundza hi switori leswiya swa Giyani Land of Blood u ta tlhela ya swi vona lahaya loko ri ku a wu tsakela switori leswiya swa vaVelapi u ta ya swi vona kwalaya va le Silo Rula sweswo se ndlela tani downloada app leya ya SABC Plus hi ndlela na Munghana Lonene FM loko i ri ndleleni i ta kota ku hi yingisela hi kota ku hi yingisela hi kota ku twa ku swi fambisa ku yini ku ya hi languta hi tlhelo rolero ra ku va i nga siyiwi kumbe nga kayeli leswi hi va ku kha hi vulavula hi swona hi ndlela leyi ntirhi hi bula na tatana Miyelani Holeni loko hi vuya mahunguni ya misava ya awara ya 1 hi bula hi ku langutela hi tlhelo ra xiikhonomi na ku loko hi ri ka G20 swi vula yini loko America yi ku a yi ti hi ndlela yaleyo hi lo mingiseri un'wana hi nga siya mahunguni ya misava enhleka njhani hi pfukile minjhani sesi khensa ku nghena ka ndhawu amukela ka liya ya tibenka ni ya tshama ni tirha Polokwane na munhu un'wana ndzi vula ku va ka la Giyani kumbe un'wana laha Luvenga ivi a va na problem ya ku ya yisa vana exikolweni hi ku a ri kusuhi na van'wani va valungu loko no vula va nga ta swi tiva vantima ivi va n'wi byela ku ha hi mfu famba bank na moni nga vuli na vito ra bank fika wa Mr X wa mulungu ivi a fika aka Mr X wa mulungu loko a vuya a tsakile a ku interest leyi ni nga yi kuma hikuva ni rhumeriwe hi mulungu aka Mr X wa mulungu yi le hansi ngopfu leswi ya xava ku benke vulungu na vuntima he xitejana ra hina xilo leswi ya swi kona
a rhumeriwe hi mulungu loyi a tirhaka na yena a fika a nyikiwa mali kambe a rhumeriwe hi mulungu a ringetile a nga se rhumeriwa hi mulungu swi tsandza kumbe a kuma interest rate ya le henhla a hamba a ya hi vo January a nyikiwa mali a hakela interest leyi a yi tiyela yena hi yexe na leyi loko se a rhumeriwe hi mulungu yi hambana mativa hi twa ku vava mara a hi ta endla yini ku a hi nga ta longoloka hinkwenu hi ya ka mulungu hi ku na mina ni rhumeri a ni loyi a lo kuma favor leswi swi vula ku n'we mi tiyisisa ku a swo weriwa swilo leswi swi koho swona swi kona mo ni nga ze ni hemba swi kona 12 years ago munhu loyi a yi kuma mativa a vuya tsakile a ku mara mi nge swi koti ku tlhela na n'wini ya ka manimani a mi rhumela tanihileswi na ma nga ni rhumela mara hi fanele ku hi ya na hina kwalaya bank hi ya kuma interest yaleyo ya le henhla hi ku a hi ta ku yini ene hi nge dlayisi loyi a nga endleriwa face mara the guy was so excited vana va yena va ya xikolweni hi interest rate ya le hansi sweswo swi kona ene inkomu mana khensa swinene a hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya n'we hi lawa na hlulani Fanuel Magahisa khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu Nhlikani Put na kahle lexi hi hleketaka xo ku president wa hina a nga tshika a vulavule hi swo mintirho ya hi le ku hluphekeni Put a navela na hina ku va hi tirha a hi navela ku va hi hola ti-grant ta vatsongwana hi navela ku tirha hi tikumela mintirho le ka mfumo na hina hi fana na van'wana lava tirhaka va nga tholiwi se a hi ta tsaka loko u vulavula hi swona ngopfungopfu mintirho vhele hi le ku laveni ka mintirho inkomu Put i xikalavito rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi na vaxumi khalanga xikan'we na le ka muhumelerisi hambi ku ri ka vayingiseri hinkwavo va nongonoko lowu no chava ku tana yin'wana topic khalanga hikwalaho ko hlonipha ka ku loko mi hi nyike topic fane hi famba hi yona so hi ku komisa a ni langutelangi nchumu ka mbulavulo wa president a ni swi tivi ku kusukela 2018 ku ta fika namuntlha va nike mimbulavulo yi nga ni president mara a ku na wun'we wa ku kombisa ku va tshame va vulavula ku va ta lunghisa a wu kona loko hi languta leswi nga ku endlekeni tikweni va tshembise vanhu ku va ta tumbuluxa mitirho ya kwalomu ya ka vuma 5 million a swi endlekangi sweswo mitirho yi lo hela va te va ta lwa na corruption va ti vitana thuma mina loko va nghena a swi endlekangi sweswo corruption yi ya mahlweni vugevenga byi ya mahlweni so a ni langutelanga nchumu ka mbulavulo lowu hi ku swo vulavuriwa swi tata mapheji a ku implementiwi nchumu inkomu hi sweswo mingiseriwa munghana lona FM beri ko vulavuriwa swi tata mapheji a va langutelangi nchumu a heleni ka mutivi hi tlhelo ra timhaka ta tipolitiki mutivi hi tlhelo ra timhaka ta ikhonomi tatana Miyelani Holeni la ku langutaka tiko ra Afrika-Dzonga hi langutana G20 na ku va America yi kha yi ngiwa hi yona yi tikomba yi nga tsakisiwi hi ku nghenelela ka migingiriko ya G20 ku nga hetelela swi hi khumba njhani hi ndlela leyo tatana Miyelani Holeni va suka ka Ntiyiso Consulting hi vo hi bulaka na vona Nhlekani lowu hi yo mhaka hi ku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Holeni Nhlekani mi amukerile ka munghana lona FM na ku vuyisa ka lembe lerintshwa Nhlekani khalanga enhlikaneni le ka vayingiseri timhaka ta Afrika-Dzonga loko swi ta ka timhaka ta swa timali swi vulavuriwa ngopfu la handle ngopfungopfu loko swi ta ka timhaka ta vukorhokeri a hi sunguleni ka mbulavulo wa president a va vulavuli hi swa timali minkarhi ya ku tala kambe vanhu va vulavula hi timhaka ta vukorhokeri mi vona ongeti hi nga langutela yini hi ku vukorhokeri byi lava mali ka tiko ra Afrika-Dzonga a khensa swinene ene xo sungula lexi nga xi vulaku i ku loko ta ha ri tolo kunene loko World Bank yi kumeke yi ri karhi yi project Holeni ni
khomeleni mingisero mkana lona FM so tikoma ku vena xiphiqo nyana la ni va gine kwalaho ka ku tolo kunene World Bank yi project ku ivi riqingho leri ri tsema ntivi ku xiphiqo xi nga va xi ri kwihi ndlela leyo i mutivi wa timhaka ta swa timali lava hi nge le ku buleni na vona tatana Miyelani Holeni hi ndlela yaleyo hi ku yingiserile ka mkana lona FM eka nhlekani lowu ku la ku tatwa ku wena n'wangulo wa wena wu angula ku yini a hi koti ku mingisero mkana lona FM makomba ndlela ku u angula ku yini ka timhaka toleto hi ndlela yaleyo ni swi tivi ku xiphiqo xi fika xi nghenelela xi ku yini ku langutisa ku yini ngopfungopfu hi tlhelo ra matirhelo kumbe hi tlhelo ra hi laha swilo swi endliwaka ha koho ngopfungopfu loko hi languteka timhaka leti ti va ku ti langutiwile eka ku mbulavulo wa president se eka hi fanele hi bula na tatana Miyelani Holeni kusuka ka Ntiyiso Consulting hi va ta hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa ivi riqingho ri fika ri ndla sweswi ya ri nga ndla swona aye botpet na muhumeleri Tindani mina ni langutela swo tala ka president hi ku ka vona vele i risimu ra chela swona swi tiva mara lexi ni nga xi kombela ku va nga xi tekela nhlokweni namuntlha i ku eradicate ti-pit toilets eswikolweni because hi lembe ra 2022 a va ti khomitile ku vona hi 2022 va ta va eliminate ti-pit latrines and va tsandzekile so ta kwini leswi ni nga ka mina ni vona ku swi nga swi ri important loko va ti khomita ku this year ka ri hava swihambukelo swa magoji inkomo na tshemba mi hlayisekini botpet na muhumelerisi khalanga ni rhandza ku khensa tanihi muhaxi na vurhangeli ku mi kote ku vona ku ka nongonoko lowu ku na vanhu vo tala ngopfu va yingiselaka mara ku na vanhu lava rhandzaka ku tshama va karhi va la ku fona masiku hinkwawo ku la ku duma so xiboho lexi mi nga xi teka ni vona xi ri kahle ngopfu khalanga mara hi ku ya hi mina loko a mi lo n'hweti loko i foni n'hweti leyi i nga foni ta fona n'hweti leyi taka va ta tshama va yingisela na vona ka president a ni ta rhandza ku loko a vutisa ku vusirheleli byi va byi antswa botpet vusirheleli bya la kaya a hi hlayisekangi khalanga a hi hlayisekangi botpet ni vula hi ndlela leyiwani loko lava nga hi sirhelela va tata vukungundwani a swi pfuni nchumu botpet a swi pfuni nchumu mina ni vona ngopfu sweswiwani lava nga ku tirheni ka vusirheleri ku ri ma-security botpet ka nkarhi wa sweswi hi vo va hlayisaka tiko so hi swo a ni swi khomini khalanga inkomu khenseri mingisero wa mina ni nga se swi le ku hi tekeleni ku tlhe hi kuma tatana Holeni a ni swi tivi xiphiqo xa kona ku nga ku ve yini kwalaya n'wina mi va tivaka mi nga kusuhi na vona va byeleni ku na hina hi swi tivi ku nga ku ri yini xi nga hi tsema kambe ke hi ta kuma nkarhi hi tlhe hi bula na vona hi lulamisa nongonoko ku va hi ta kota ku va hi bula na vona ku ya emahlweni kambe ke hi le ku ringeteni ku va fonela kambe riqingho ro rila apaleni hi ndlela yeleyo kahle mingiseri loyi i ri yini enhlekani hi loyi na tshemba mi hlayisekini botpet na muhumelerisi khalanga ni rhandza ku khensa tanihi muhaxi na vurhangeli ku mi kote ku vona ku ka nongonoko lowu ku na vanhu vo tala ngopfu va yingiselaka mara ku na vanhu lava rhandzaka ku tshama va karhi va la ku fona masiku hinkwawo ku la ku duma so xiboho lexi mi nga xi teka ni vona xi ri kahle ngopfu khalanga mara hi ku ya hi mina loko a mi lo n'hweti loko i foni n'hweti leyi i nga foni ta fona n'hweti leyi taka va ta tshama va yingisela na vona ka president a ni ta rhandza ku loko a vutisa ku vusirheleli byi va byi antswa botpet vusirheleli bya la kaya a hi hlayisekangi khalanga a hi hlayisekangi botpet ni vula hi ndlela leyiwani loko lava nga hi sirhelela va tata vukungundwani a swi pfuni nchumu botpet a swi pfuni nchumu mina ni vona ngopfu sweswiwani lava nga ku tirheni ka vusirheleri ku ri ma-security botpet ka nkarhi wa sweswi hi vo va hlayisaka tiko so hi swo a ni swi khomini khalanga inkomu khalanga muhumelerisi na vayingiseri va Munghana Lonene khalanga mina ni la ta hlamula ka leya sona a ni ta ku president hambi ko va nga ti karhati va vulavula hi swa mintirho lexi xi fanelaka xi endleka sweswi i ku mintirho kusukela mundzuku yi sungula ku vheta yi advertise-iwa vanhu va sungula ku aplayetela mintirho ene na xitayele lexiya xa vona xa va 18 to 35 va pfa va yimenyana hi xona hi ku vanhu vo tala va za va hindzisa malembe malama va kha va apply mara va nga thoriwi se loko va languta timhaka ta 18 to 35
lava va 36 years ku ya mahlweni va hanya hi yini ku 350 a yi endli nchumu. Lexi nga kona mintirho a yi vulavuli i khale hi va twini president ha khensa va vulavulini malembe malama va nga ma vulavula mara sweswi nkarhi wa ku swi endleka. Enkomu Khalanga phela ku vulavula hi n'waxongela n'wini mi khensi. Ahee Botpet hi ku ya hi mina leswi a ni tsakela ku president va nga swi khumba a ku ri ku tlherisela xiboho lexiya xa vona xo teka misava va xi tlherisela ndzhaku. Ni vona onge swi ta va na switandzhaku swin'wana swo tika ngopfu xiboho lexiya va nga xi teka laya ko va ku swi nga endleka hi nga swi voni hi malembe nyana malama mara loko mo landzelela history mi ta swi twisisa ku matiko man'wana ma le ku hluphekeni hi mhaka swiboho leswi loko a va ri van'wana va to tlhelela ndzhaku. Vaxumi Khalanga na le ka muhumelerisi no yozela stitch ka malembe lama xi nga makhoma na vunkoka bya xona. Khalanga loko na ku khumbanyana ya swikweleti Khalanga hi yona ende i khale hi ri so. Khalanga mi nga ya bank sweswi va mi nyiketa movha ya miliyoni kumbe mi rhanga mi ya apulayela bondo va nga fika va ka mi qualify bond but loko mo ya mi ya apulayela movha wa miliyoni va mi nyiketa movha xexi xi wa ku value after 2 months. Yindlu va swi tiva ku yi kurisa value every year or every month mara va nge mi nyiki loko mi ri munhu wa ntima. Sweswo a hi xihundla Khalanga. That's why mi kuma ku ta ku lava nhlonge yo basa va famba hi timovha tin'wana ta khale Khalanga mi vo timovha ta khale ti ta to va ti xava cash na yiniyini mara u ya languta laha va tshama kona va tshama ka ti-estate ti-townhouse yiniyini mara hina vanhu va ntima ya laha joni hi helela kwihi amalokixini ka hi famba yini hi tivhurupha nkomo Khalanga ka 10. Alright, sweswo mingisero Munghana Lona FM nangona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lona FM hi ku haxela wona twi kusuka la studio 2A a Polokwane eka nhlekani lowu hi ri na kupfumela ku ri kwalaho nga kona we u yime ku lunga ku la ku ta hi byela ku langutela ka we ka President Matamela Cyril Ramaphosa. Munghana Lona FM yi sayine ntwanano wa mahachelo na Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi tibohile ku mi haxela mahungu lawa nga vuyameriki etlhelo rin'we. Minongonoko leyi nga na ntiyiso leyi nga vaviseki miehleketo ya vana leyi nga hlohloteriki madzolonga na rivengo hambi ku ri ku humesela erivaleni timhaka ta masangu hi vusopfa. Loko u twa onge a hi landzeleli nawu lowu tivisa va Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi ku tsala xivilelo xa wena u rhumela eka Broadcasting Complaints Commission of South Africa PO Box 412365 Craig Hall 2024 kumbe u rhumela email eka bccsa@napsa.co.za. Munghana Lona FM makombandlela. Khalanga Phethmathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu. Wa risimati wa Jim wa xitlhangu wa xingiritano wa xicacano makunele wa ndandandzi. Ku na van'wana va ringeta ku tsisetela xivongo lexi eta benda nomo loko nga xi vuli swona hambana na xona. Aya mkeleni n'wana mingiseri lo hi nhlekani. Minjhani Botpet? Buta mina hi pfukile minjhani n'wana? Hlayisekile mani va na xikalavito la. Xikalavito n'wina mi ri mi lava ku tata hi tlhelo rihi? Ni lava ku hlamula mhaka leya ya mutswari wo lombisa timali mani. Nga ku ri mhaka leya as xaka ra vantima ni tlanga ku ya hi tikela nyana ku yi twisisa. Xo sungula loko n'wina sweswi mi ri Botpet mi lava ku lombisa mali loko ni teka n'wina ni ku ni lomba mali ku na swilo swimbirhi leswi ni swi langutaka. Xilo xo sungula i ku loyi a lombaka mali u ta yi hakela hi kuma ku wa tirha na u na yini as source of income. Xa vumbirhi i ku ri loko mi n'wi langutisa vito ra yena ri thyakile kumbe ri basile na a nga va a tshame ya mbabva van'wana kumbe swin'wana swo fana na sweswo. Se lexi humelelaka eka mutswari yo lombisa timali loko va hlamuli swivutiso sweswo swimbirhi ha swona va fika va ku ri eka vanhu vambirhi loko hi va kumile hi wihi loyi hi va ku hi kha hi teka risk ku va hi n'wi lomba mali. Lexi endlaka ku ri ntswalo wo lombisa timali wu tirhisiwa as ntsengo wo kota ku ni ta ku mejara risk leyi va yi tekaka as valombisi va mali. So a tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga
hi ku ya hi matimu lama hi nga na mona valungu va na mali or va le ka xiyimo xa kahle hi swa timali ku tlula vanhu va tirha leswi xi endlaka ku ri loko mi fika mi langutisa valungu va oloveliwa as valombisi va timali ku tshemba ku ri loyiwani u ta swi kota ku vuyisa mali ya hina ivi hi ndlela yaleyo va kota ku ri va n'wi nyika ntswalo wa le hansi ku ri na n'wina loko mo va mi ri machonisi loko ko ta munhu loyi mi nga n'wi tshembiki mi n'wi nyika ntswalo wa le henhla mara loyi mi n'wi tivaka mi nga n'wi byela ku ri hayi wena na ku tiva ku ta vuyisa hambi wo ka u nga vuyisi ntswalo so problem ya hina la tikweni a hi problem ngopfu ya tibank i problem ya ku ri xiyimo xa ikhonomi a xi cincangi kusukisela nkarhi wa xihlawuhlawu valungu va ha ri ka xiyimo xo antswa hi swa timali loko va pimanisiwa na vantima ivi hi mhaka ya swona sweswo swi endla ku ri lava lombaka timali va twa va ri na ku tshemba ku lomba valungu than vantima loko u ri ntima vo ku fanele va ku lomba ku ri xiyimo xa wena xi kahle u fanele u va hakela hi ku hakela ntswalo wa le henhla loko vo twa inga ku ri maybe valombisi va timali ku na swin'wana va nga swi nyikeki kahle ndlela yo olova yo vona loko ku ri na swin'wana swi nga fambi kahle i ku teka leswi ni nga hlamuseta ku vanhu lava nga na ti-credit profile to fana mi kuma ku ri va na ti-credit score tin'we affordability ya vona ya fana mi vona ku ri loko va ya bank va nyikiwa mintswalo yo hambanana hi swona leswi a ni la ku vula swona ku na rito rin'wana ra le xitarateni a ni swi tivi no i xiyini hambi xinghezi hambi a ni swi tivi ku ri xini kambe a ni laha hi vulavula hi Xitsonga a ni lava ku kamba xikalaviti ku a swi ti-credit score a swi koteki ku ti swi kurunjiwa i rito ra le xitarateni a ni ri tivi ku ri vula yini loko no fakadza sweswo ni ta va ni kha ni nghena ka xivandla lexi ni nga xi tiviki kahle lexi ni nga vulaka xona loko ku ri hi mpela ta cincaciciwa maybe swi ta va na switandzhaku mara ni tshemba ku a mi ta va swi twini van'wana mi ta kona mi va tivaka na n'wina mani botipete va nga ka ni vula ku laha ti tivaka ti ka ti hlengeletiwa ko hi mpela loko ku ri a ni ngumi xikalavito a mihelo phela n'wi a mi na vito loko ku ri ku hi le ka credit bureau hi le ka Experian hi le ka TransUnion hi mpela ti-credit score letiyani a ti na mhaka ku i phete wa ka Manghena purasini a ti na mhaka na swona sweswo ti na mhaka na ku ti vona yini swi helela kwalano mo ri ni hlamuseta mhaka a ni nga yi vekangi botiphete ne lexi ti-credit bureau ti xi endlaka ti fika ti hlengeleta vuxokoxoko bya n'wina as Pat Mathebula ku ri loko mi ri na akhawunti aka vhengele ro karhi mi ri na akhawunti aka bengi yo karhi hi n'hweti na n'hweti mi va mi kha mi swi kota ku hakela swikweleti swa n'wina hi ndlela leyi mi twananeke ha yona ke xa vumbirhi mapfa mi tlula na loko mi kha mi tlula tin'hweti timbirhi mi tlula tin'hweti tinharhu yi ta va kha yi huma vuxokoxoko lebyiya so leswi swi endlekaka ka timhaka to lombisa timali ngopfungopfu ka tibengi letikulu mhaka ya credit score a va fiki va ku hi teka credit score ivi hi teka xiboho xa ku hi ku nyika loan va fika va langutisa vuxokoxoko lebyiya ku ri i ka ngani wena as Pat Mathebula u nga tlula ku hakela swikweleti i ka ngani u nga ya reserve debit order i ka ngani or loko hi langutisa mali leyi u yi holaka na swikweleti leswi se u nga na swona already mali ya wena leyi salaka na yona yi tani hi kwihi ivi va ti endlela credit score ya vona hi ku tibengi letikulu a ti pfumeleliwi ku ri ti fika ti teka credit score maybe ya ka Experian kumbexani ya ka TransUnion va ku hi ta ku nyika loan va fika va teka vuxokoxoko ivi va va na vanhu kwele bangi lava va tirhaka ku endla xikoro xa vona swi nga ri na mhaka ku ri credit score leyi n'wina mi nga yi vona loko mi nghena ka clear score kumbe ku yini siku yini va ta fika va endla vutihlamuleri bya vona hi mhaka ya yini nawu wa tiko ra hina wu ri loko n'wina botipete mi ya lomba mali a bengi va fika va ku hi nge swi koti ku lomba mali mi na mfanelo yo ri va mi nyika reason ya ku hikwalaho ka yini va mi tsoni loan so reason liya va nge swi koti ku mi nyika yona loko va ya teka credit score aka van'wana va fanele va ti hlamulela ku ri leswi endla ku hi nga ku nyiki loan Pat Mathebula i ku ri ku na bangi ya so a wu lombe mali a wu va hakelanga so a hi ku tshembi
so hi yo mhaka hi nga swi koti ku na hina hi ku nyika loan. Xikalavitu kwala mi nga nyenga mi ta hi hlamusela mi suka mi ri kona mi pfuka mi hi khensela mi va byela ku hayi a ni ri ku yingiseleni ka munghana lonene ni va fonerile ni va fanisela leswi hi ku anakeni minkarhi ya ku tala swi khumba timali vanhu va tlakusa matitwele ya vona na switwi ivi swi hetelela swi endla leswaku swin'wana na swin'wana hi teka lexi hi vonaka onge xi ta hi olovela ku fana na sweswi loko ni ri mutima Afrika-Dzonga swa ni olovela loko ni nga tikhomangi kahle swa timali ni ko anakeni ni muntima tibangi leti ta hlawula swin'wiso swona na loko hi holova sweswi kwalomu hi holova loko ni ya byela vanhu ni byela ncingani kwalano ni ta ku no phephe wendzi yina a na ha vuli mina ku ri mina a ni yo endla yini so tibangi a ti koti ku tihlamulela vanhu va fita va vulavula leswi va kota ku vulavula swona ni mi twile Xikalavitu ni khensile swinene hlayisekani ku dya ku engeta inkomo Xikalavitu fambisa sweswo loko hi vuya la ni vuya na dokodela kahle loko mi ku mi lava transformation ka tibangi mi lava yini i dokodela Joe Maswanganyi lava hi bulaka na vona kusuka a Cape Town bere ku bangwa un'wana loko wo va i rili munhu wa ni fana na mina enga ya ba khumbi le kule un'wana wa ku rhumela video ya komba sweswo kambe swi tani hafu ku bila wara ya n'wa hi 20 kumanga misava ari ya mbirhi ya ta emsekweni hlekani nga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku haxela wona Twix kusuka studio 2 hi le Polokwane ya Minduku hi ku tisela wona Twix kusuka Masingita Mall nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ta va kha hi ka hi languta ku va te yini president hi ndlela yele loko va nga vulangi swo vula hi ta twa hi n'wina loko va vule swo vula hi ta twa hi n'wina hi ndlela yoleyo kambe sweswi hi tirhi hi lava ku bula na dokodela Joe Maswanganyi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula tanuna ni ngo twa vanhu va nga ku va tikeriwa nyana hi mhaka ya ku vavanuna va teka vavasati vambirhi se mhani twa ku nga ri xiphiqo wa swi tiva u swi tivi nuna wa wena i na nsati n'wana na n'wana nkatikulu loko nga n'wi tivi se a swa ndzi i n'wi tiva nkatikulu na wena ka Boetpet leswaku vutomi byi kota ku ku olovela hi ku loko i nga n'wi tivi still i kona n'wanuna un'wana na un'wana i na n'wansati hi nge zi hi vulaka hambo va yini hambo yini o ke nga swi tivi se lava ku fihlerini swi kahle se na loko ku ri ku Boetpet a nga ku fihlelango kuma ni vana munhu vana i vana mbewu yin'we vana hi makhisimusi hi nkarhi wo karhi vana va tivana hi ku va ta tekana va hlola kumbe va nga se ku xiya kwihi banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomandela ntirhi a hi tekeni miehleketo ya yena hinkwayo yi yisa le ka huvo ya endla milawu hi amukela dokodela Joe Maswanganyi mutshamaxitulu wa komiti ya timhaka ta swa timali ya Afrika-Dzonga lava nga ta hi nyika xifaniso xa ku loko va ku va languta transformation ka tibangi ku cinca loku va langutelaka ka tibangi kahle ku va ku ri ku langutela ka muxaka wumuni va vula yini kahle hi ndlela yaleyo a hi va amukeleni hi ndlela leyi dokodela Nhlekani i mi amukerile ka Munghana Lonene FM Nhlekani Mlobyi na vayingiseri va MLFM a hi languteni mi le ku vulavuleni hi transformation tanihi finance committee ngopfungopfu ya tibangi kumbe mi nga hi nyika xifaniso kahle ku mi lava ku fikelela yini i ncini lexi mi nge xa mi vilerisa hi tibangi xi fanele ku xi cinca Mlobyi tibangi industry yikulukumba ngopfu laha a South Africa bona na ti-insurance va controla 25% ya economy ya South Africa loko va hlangane na ti-insurance va na mali leyi ringanaka 21 trillion rand and then tibanga aka yona mali liya ti na 6 trillion rand and i mali leyi va nga tlheli ku va yi investa loko swi ta aka timhaka ta economy ya South Africa loko hi ta aka timhaka ta transformation hi ku ndlandlamuka mi ta kuma ku loko hi vulavula hi leswi va nge vun'winyi hi ownership tibanga ta ha tele ku va ti owniwa hi valungu
vanhu va ntima lava va nga kona laya vo va aka ti-managerial position a va kona aka timhaka ngopfu ta ku va va na vun'winyi bya tibanga letiya. Loko hi langutisa xin'wanyani i timhaka ta leswi hi xilungu va nge supply chain of procurement, mintirho leyi nyikiwaka vanhu layani tikhampani na yini leti ti renderaka ti-service ka ha tele tikhampani ta valungu leti ti endlaka mintirho laya ehenhla ka tikhampani ta vanhu vantima. Loko hi langutisa ka timhaka ta licensing ya ku va munhu wa ntima a ku fana na Bot Khalanga a suka Giyani a nga kuma banga swi tika ngopfu, because i fanele i ri na 250 million rand ku va i pfula banga yintshwa i ta yi kuma ku hi ku tibanga leti hinkwato mali i fanele ya lomba ka vona. So hi swin'wana swa leswi hi swi langutisaka na loko munhu a fanele a lomba mali vanhu va ntima tibanga a ti na problem ta ku ti ku lomba mali ya ku i xava movha lowu u hakelaka hi 5 years hambi wa Mercedes, BMW na yini, mara mi kuma ku vanhu lavaya va xavaka timovha a va na tiyindlu. Loko se ku jika ku sweswi se ni lava mali ya ku ni xava yindlu, switori swa kona swi ta va swi lehi ngopfu, va ku hi ti-credit record na yini hinkwaswo. So hi swin'wana swa leswi hi nga swi langutisa na tibanga leti swi fanele ku swi cinciwa. Kaya leyi mhaka ku hetisela ku yona un'wana i ri xivangelo i mhaka ya ku yindlu i xikweleti xa nkarhi wo leha, se loko ku ri ku pfi tlulatlula loko i ri movheni tlulatlula hi xipidi swi ta hatla swi tikomba ivi va teka xikweleti lexa kumbexana va xavisa movha kumbe swin'wana. Se ka yindlu va ta kakaya na wena 20 years hinkwayo swi ta tika, na ku laha hi humaka koveri matimu ya hina tanihi vantima a ya hi veki ka xiyimo xa kahle hi timhaka ta ku hakela na swikweleti hi tumbuluke hi ri swisiwana. Hi swo hi nga swi laviki sweswo vanhu va lebuliwa hi ku vona va huma kwihi, a vana va tiva ku hava misava va fika va teka misava ya hina na vakoko wa hina va ti lawula va endla milawu leyi yi sutaka vona ya tibangi na timali leti hi ku i timali ta vona. Munhu wa ntima a vekeriwa handle i xihlawuhlawu lexi mulobyi i ku endlela ku ikhonomi yi tama ya ha controliwa hi lavo basa ehenhleni aka vanhu va ntima. U langusa kwala ndzeni ka madoroba vanhu vo tala va famba hi ti-BMW, ti-Benz, yini, mara loko mi langusa lava tlelaka kona vo renta. Why va kota ku va xaviseriwa timovha leti to durha so, mara swi nga koteki ku loko se a lava yindlu ku va na switori swo ka swi nga heli. On average hi ku ya hi leswi studies lexi xi nga endliwa hi va ka department ya ka human settlement office of the disclosure, loko swi ta ka ku i lomba mali vanhu va ntima vo tala va fita kwalaya ka 527,000. Mulungu loyi tirhaka na yena i ta nyikiwa 2.5 million ya ku va a lomba mali. Se swilo leswi hi vulavulaka hi swona mulobyi a ho makelela i swilo leswi ku nga na report. Loko mo pfula kwala ka website mi ta yi kuma report ya ka competition commission, mi ta yi kuma report ya ka office of the disclosure secretariat, mi ta yi kuma report ya ka FSCA na tin'wana report leti kombisaka discrimination hi ku ya hi mhlovo wa vanhu aka timhaka ta leswi tibanga ti treatisaka swona vanhu vantima. Ti ta endla mali yo tala aka vanhu vantima, mara a ti invest. Loko mo ya kwale ka Thomo mi ta mona banga ya ka Absa yi ta fanda bolo netball kumbe yini, mali liya vanhu vantima va hi participate va hi rhumelaka ka Capitec ya tirhisiwa a Cape Town ni le kun'wana. So hi na ti-facts ta leswi swi kombaka ku tibanga leti to lava mali yo ntsena ka vanhu vantima, mara a ti swi lavi ku va ti-investor return aka vanhu vantima ku va kota ku va compete aka ikhonomi. Swi tika ngopfu ku a young person a lava loan a bangini loko a ri munhu wa ntima a ta ti sungulela bindzu. Hi nkarhi wa COVID president na minister wa finance va humese 200 billion va ku mali leyi hi mi nyika ku ri yi va guarantee ya ku mi ta kota ku lomba van'wamabindzu hi ku swilo a swi ri ku tikeni.
va tshama henhla ka yona va humesa 18 billion ntsena ene in the main kwalaho ka 18 billion leyo tala hi leyi nga tlhela ya nyikiwa valungu va ka vona more than 100 and something billion yo tshama yi nga tirhisiwi ku humelele yini ti-business ti hetitiwa to tala hi nkarhi lowa wa covid ivi ku sala vova lava va nga na timali ku tlhe ku sala vona valungu va lavaya na timali tetiya va nga tirhisa va tirhisa garanti ya mfumo ku va va garantiya ku kuma tiloni letiya so xihlawuhlawu xi ngopfu atibangini loko mo langutisa ku na leswiya va nge ti-bank charges loko u ku wa withdrawa wa chajiwa loko n'hweti yi hela wa chajiwa loko u deposita wa chajiwa jikajiki ku tata yin'wana va ku admin charge a wa ha ti tivi ti-charge leti i chajiwaka tona loko u ze ku ya hela n'hweti xi xin'wana na xin'wana lexi xi endlaka abangini i fanele yi chajiwa ku na report leyi nga tsariwa hi Financial Sector Conduct Authority leyi vulavulaka hi ti-bank account codes leti yi raisaku issue FSCA ku no ti-charge leti se ti tele ku tlula mpimo ene swi tikisela vanhu more especially ti-low income earners ku va va kota ku va va sustaina ti-account ta vona atibangini se loko xiyimo mi kha mi xi vona mikutani dokodela n'wina mi langutela ku tibangi ti ndla yini nako kasi liya ya ku mi tindlela bangi ya n'wina ke swi tsandza kwihi mi ku hayi leyi hina hi karhele swa ku hi ta thwa hi kha hi kayisiwa leyiwani i bangi ya hina leyi yi nga ta fambisa milawu hi ndlela leyi na leyi na leyi kumbe mi chava sweswiya swi nga humelela Uganda swa ku vanhu va lombetela timali ka bangi ya le ka mfumo va ku swa mfumo va nga ha tlherisi yi va yiwa hi ta cinca nawu timhaka ti le nawini a ni hina hi langeliwe ku endla milawu ya hi ta cinca nawu wu endla ku swilo leswi hinkwaswo vanhu va rilaka hi swona swi lunghisiwa a hi ngo to rila ku ya ku yini na yona yaliya ya State Bank va busy na yona ministara loyi a nga na vutihlamuleri ta ku va a endla bangi mara xin'wana hi nga tlhela hi va kombisa ngopfu lava ka Reserve Bank va nga tsutsumeli ku liquidate Ithala Bank a va tsutsumeli timhaka ta ku Ithala Bank yi lunghisiwa yi fambisiwa hi ndlela leyi yi nga ya xiprofessional ku na ti-problem ka Ithala mara loko Reserve Bank yi tsutsumela ku ya hi liquidate swi ta va swi hoxeki ngopfu Ithala yi seva vanhu kusuka va eN'wavuma va Thugela va kwihi hinkwako lomu tibanga letikulu ti nga ri ku kona so swi ta va swi bihi ngopfu banga leyi nga va kona kusuka hi 1958 sweswi aka mfumo lowuntshwa yi fanele yi dlayiwa hi la ku byela yini vanhu i ku tibanga hinkwato ta vanhu vantima ti fanele ti fa ku sungule ku fa African Bank leyi nga sunguriwa hi va Dr. Sam Motswenyani na van'wanyana ku landza VBS namuntlha se yi Ithala no a hi humelele swi humelela in our lifetime ku tibanga ta vanhu vantima hinkwato ti fa ku sala tibanga ta valungu ntsena history or matimu a ma nge hi rivaleli aka ti-generation leti ti taka so Reserve Bank yi fanele yi tirhisana na treasury na government ya le KwaZulu-Natal va lunghisa timhaka ta Ithala amatshangu yo yi fanele yi pfariwa leswi hi nga swi humelela ka VBS ho langutisa hi ku hi ta va khoma a hi tsaku ku famba hi khometela vanhu banga leyi a yi fanele yi nga pfumeleliwangi ku yiwa a yi seva vanhu a va kota ku lomba mali ka VBS va ya maka tiyindlu a switandini hi leswi Ithala yi endlaka swona vanhu va le eN'wavuma va le Ulundi lava tshamaka switandini va lomba mali va ya maka tiyindlu a switandini tibanga leti hi vulavulaka hi tona letikulu leti ta 5 a ti pfumeli loko la ku ya maka yindlu aka Mdavula la ni humaka kona veri ku hava security PTO a hi lavi se yi ta va development ya njhani yo yi fanele hinkwenu loko i fanele developer i fanele ya tshama madorobeni a hinkwenu la hi lavaka ku tshama madorobeni so hi leswi swin'wana hi fanele ku hi swi lunghisa na mhaka leya yo va pfala ti-akhawunti ta munhu va nga n'wi byelanga swi wrong ku fanele ku va na due process loko ku ri na xin'wana va xi hleketelelaku kumbe mali leyi hi yo yiva kumbe a wu yi kumanga kahle va ta ku sengisa ku mali leyi hi byeli ku yi kumise ku yini loko ma hi byeli hi ta byela maphorisa va ta ku investigate hayi vo pfala akhawunti
loko u ya wa transacta u kuma ku akhawunti yi pfariwile va tlhela va ku hava tirhizini hi ta cinca nawu wu fanele wu vula ku loko va fanele munhu a pfaleliwa akhawunti hi loko a ri na milandzu leyi landzelaka ene i fanele a nyikiwa nkarhi wo a ta ti hlamusela ku humelela yini hi mali yaleyo. Se a hi tseleni dokodela mi swi langutela ku swi famba nkarhi wo tanihi kwihi un'wana kha ku na swi twa kumbe mi lava ku vulavula na dokodela Joe Maswanganyi hi va vona ngopfu hi minkarhi yaleya State of the Nation address hi va vona ngopfu hi nkarhi wa budget vote ivi hi nga va voni ivi me ni kanetile dokodela kambe n'wina ku ya hi n'we mhaka leyi vulavulaka yo mi lava ku vona yi kha yi antswa kumbe yi hela rini. Sweswi hi nga busy na vona hi ta tlhela hi hlangana na lava ti-insurance because finance sector yi kulukumba ngopfu ti-financial service provider ti tele a hi la ku tsutsumela ku ndla nawu lowu nga ta va wu siyi van'wani endzhaku mara ku ta ku ri vona lembe leri hi ta yi sungula hi drafta nawu lowuya hi landzelela ti-process ta parliament ku kota ku lunghisa swirilo leswi vanhu va nga na swona hi va hi ri kona la parliament nkarhi hinkwawo hi kha endla milawu ku na tikomiti na yini hinkwaswo so yingiseri loko a ri na xirilo wa pfumeleriwa ku va a hi contacta hi yexe hi accessible aka public hi yona yi nga hi vhota yi hi tisa la parliament a hi tirhi ku fana na ti-consultant ku hi hakela mali kumbe hi tisa ku yini tifoni ta hina leti hi ti tirhisaka ti hakeriwa hi parliament a ni pfumeleliwi ku tima tifoni every time 24/7 munhu loko a ku fonela a ri na xirilo hambi ni nga tirhi aka komiti ya social development loko ko ta mukhegulu tatani Maswanganyi ni lava ku pfuneriwa vatukulu hikuva va kuma ti-birth certificate va ta kuma ti-social grant ni nge vuli ku handle ka komiti yona handle ka finance no ni fanele ni n'wi pfuna because first and foremost ni public representative so hi accessible hi na ti-email hi na tifoni hi na ti-social media platform hinkwako lomuya a kumeka ku hi kota ku pfuna vaakatiko. Dokodela famba mi ya yingiselela ku president va ri yini ku tiva mani hi nga n'wi kombela na hina hi twa ku mi twe yini endzhaku ka loko se president va ta va vulavurile handle ka sweswo va na siku lerinene a ni naveli ve ri ku na moya ngopfu ku hala mi nga kona hina hala ho titshwele dyambu a ni lani le matini se maxelo ya kona ma hambana na mahala kaya kesi swinene mulobyi na vayingiseri va MLFM inkomo valava hi bula na vona i dokodela Joe Maswanganyi i mutshamaxitulu wa huvo kumbe wa komiti leyi langutanaka na timhaka ta swa timali eka huvo yo endla milawu ya Afrika-Dzonga hi vo hi bula na vona hi kha hi langutaka timhaka leti ta milawu na mafambisele leti nga le ku fambeni ti langute ka timhaka ta timatirhele ya tibangi na mindzindzakhombo seke imani hundza le mavhengeni loko swi ni vuya ntataka vayingiseri vambirhi vanharhu hi gimeta nongonoko lowu kambe swin'wana swa koho hi sweswo ni vulavulaka hi swona muyingiseri wa mehe swa leswaku sweswiwani hi ta tsakela ku twa n'wangulo wa n'we eka nomboro yale ya ntolovelo ya 086 00 02 543 ku hi ndlela yaleyo hi twa ku n'we mi langutela yini ka mbulavulo wa president nteri loko u ya ka SABC Plus ku na channel leyi nga sungula ku haxa hi awara ya 12 va yi vitana pop-up channel leyi vulavulaka ku timhaka ta leswi nga le ku endlekeni le a Cape Town loko ku kungeriwa ku va ku ya va na ntshamo luwa wa awara ya nkombo laha president Matamela Cyril Ramaphosa va nga ta va kha va andlala mbulavulo wa vona wa ku pfula parliament kumbe wa ku sungula lembe eka vufambisi lebyi bya vunkombo bya xidemokirasi loko malembe loko hi ya ka State of the Nation address a hi swi tiva ku hi langutela va mani ku ta va vo va nga ta fika va ku point of order na n'waka mi langutela va mani ku hi vo va nga ta fika va ku point of order la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbuluku ku ya fika ra vuntlhanu ay amkeleni lo mingser inhlekani inkomo khalangana vayingiseri kumbe chera swana aye papa
la ka ti-bank ti-bondo ntiva mbirhi swi komba mi va tirha a bank vanhu va vulaka swona ko va mhaka ya ku na lava va tirhaka ka background na lava va tirhaka ku puncha swilo va vona swi humelela swo tala leswi swo fana na leswi swa ku ti-rate loko ku ri ku na xitumbelelana swi humelela aka background vona va nge swi voni number one xa vumbirhi ni vi na nkateko wo va ni kuma vambirhi vanharhu va kha va apply ti-bond loko yi ta bondo yi kume hakela ti-interest rate se ta 10%. Ma pfumeleriwa and hi vo tala a hi na background yaleyo ku va ni challenger interest leyi ni nga yona kambe hi vo tala hina hala ka vantima a hi na information va tengela lavaya loko mina mo challenge mi ku hi ku vona ka mina tanihi Khalanga ni ti-service ka a ni twisisi ku why ni kombela reconsider swa endleka va suka ka 10% va ya ka 9% ya ka prime minus swin'wana kambe lava van'wani lava valungu vo tala ta vhela va endlela swona so hi ndlela yin'wana hina vantima hi ta hela hi ri ka disadvantage hi ku a hi na information leyiwani lero hi ku komisa hi swona ku valungu va ta va na preference yaleyo hikuva va ri va ta swi tiva njhani nkarhi un'wana emilungu na langutani leswi nge i ti-school pay fees hi swi tiva njhani Khalanga i ku loko mi apply mi ta nyika address ya n'wina yo n'wina mi huma ka Manghena a purasini ivi lowun'wana a ku i xilani sweswo ntsena swa Louis Richards na Vasia already swi nyika ti-odds to karhi ivi loko swi huma swi favor lowun'wani ku tlula lowun'wana hala ka hina a hi nge tivi ti-credit score va ta vula ku famba mi teka credit score ya un'wana na yan'wana ta yi kuma ku score ku swi tele leswi humelaka mi nge swi koti ku kuma vanhu vambirhi va nga na exactly the same credit score kuma ku hi loyi a nga ta ku hi leyiwani ya mina credit score khala so i ntiyiso swi kona va tumbela endzhaku ka sweswo xo hetelela hi loko ka lava ti-insurance a ni tirha mi tshama ni tirha kona mi kuma ku mi fanele mi applya code yo karhi i ti-odds teto ti nga vula ti ku chances yo magezi i ta hakela yi slim hi mhaka va vona ku u huma ntsena ka bunge ivi lowun'wana a kha apply the same income va n'wi nyika swi vula ka ti-advisors letimbirhi mi ti xavisaka lowun'wana policy ya yena yi ta hatla yi approviwa ivi lowun'wana yi nga approviwi because i xavisela magezi loyi a ti kombaka onge i huma ka ndhawu yo karhi so Khalanga hayi swi kona sweswo Nemetweni mingisere koka ni xikongomela nduma khensini nkarhi wa n'wena ntlhanu timinata yi se ba awara leya ya 14 nakona ko Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM mahungu lama ni nge le ku matweni yo tsakisa i ku veri va le ku tweni vanhu lava va nga va twiku ka Afrika wa vulavula ene swi kahle ha khensa commission khabjani ncindani wa ko hey ni ku twini wa ra mvulo hey ni ku twini wa ra vumbirhi ai amukele n'wana hi lowu mingisa ni hlekani la hi le ka Munghana Lonene FM i nhlekani papa Mpfukeni papa mina hi pfukile hi ngo vona hi hlayisekile nani khensa papa mi vulavula na Lucas bot Lucas izava lani la nghena ka president mara ni kombela ku ndlela kun'wana kazi ya nghena ka tsongo swi nge koteki n'wina nghenani ka leyi mi nga tela yona all right a ku na kinga mara a ni ta kombela ku president mani ti ri ni yingisela nongonoko nkarhi hinkwawo lo sungula ku nghena ka nongonoko mara na yingisela nongonoko yini chelsea na yingisela nongonoko a ni za va twa na van'we va vulavula hi disability ku yo yi fambisa ku yini mara ni kombela ku president loko a ya vulavula mani ta advise ku ni kombela ku ri at least swa yantswa hi le ku hluphekeni hi ri vatsoniwa mara a ni kombela ku ri at least loko hi nyika a vula leswaku no disability a yi kumi basic salary ya ku at least va 5,000 rand swakudya swi gonyile ma
ene so la yingisele swin'wana va karhi va dyetela timali hi sofa hina ku na lexi hi kumaka xona mali xiphiqo hi lexi mingiselo mina mi te n'wina mani Lucas but Lucas xiphiqo mali yi tali man a yi tali hileswaku loko mo nyikiwa mali ku ya hi ku swilo swi ndisa ku yini a swi nge tirhi kumbexana loko ko langutiwa ku hikuva hambi vo mi nyika 5,000 siku rin'wana mi ta nghena mi ku loko kahle vo hi nyika yi ri 7,000 a swi ta kota ku hi ku mali a yi tali kambe lexi a mi fanele mi rilela xona a mi fanele mi rilela ku antswisiwa ku empoweriwa ku mi kota ku tiyimela a hi swona i ntiyiso hele hinkwaswo swi na ku ya ka swoho hi ku ri na swi vona ku ri ni swin'we hambiloko hi ku hi apply hi endla yini wa twa ku hi pfaleliwa handla na swin'we xikona leswi hi swi kotaka ku xi kumaka pfuna va ta ku byela ku ri tikoti department leti fanele ku ya pfuneka mara va ta leswi va nga ta fika va swi lava leha vo humesa hinkwaswo a ku na leswi va ta ku byela ku age ya wena se bi swi vula ku loko ku 36 37 wa akhawunti ku fanele u pfuniwa ka mfumo lowu hi nga le ka wona hayi kona hi le ku tweni ka ku va va xaniseka hikuva hi koti ku ti endlela hi kombela ku empoweriwa marito ya wena wa la tlhaviyaka hi wona hi kombela ku empoweriwa hi ri vatsoniwa Lucas Gune wala Belfast la huma ku kwala Bushbuckridge na swi vona ku ni nge heteki un'wana leswi a mi lava ku vula swona a mi lava ku yini a mi lava ku vula leswaku Buphet swa endleka leswaku loko ku ta service ya ku fana na ku chela xikontiri eka village ya n'wena swa endleka leswaku xi cheriwa la ka n'wena xi cheriwa mugodi va heta ekhampani leyi tirhaka la yi kha yi tlula eka village yin'wanyana yi tshika yi nga chelanga na xikontiri ku sala mugodi ku sala ndhawu ya ku yi onhakile patu then ya sungula village yin'wana na is that possible hi ku ri a swi vona la ka mavillage ya hina leswi endlekaka swi hi khomisa tingana ngopfu ene solo swi na 2 years solo timovha ti famba ku vava hi famba ku vava loko ri hina vatsoniwa ndhawu yale ha koti ku kandziya ku ri hi tirhisa ti-wheelchair lero va ndle project yi cukumetiwa yi tshikiwe xikarhi ku yi tshikiwe xikarhi because loko yi ya ka village yin'wana hi sweswo ni kombela nomboro ya n'wena 079 mi lava ku nyika kwa moyeni no problem man. No problem. Ba ta mfonela mzebi ichukumeta foni yaleyo but. Command tani va ta teka jindani foni yaleyo inkomo. Okay. Inkomo va ta mfonela mzebi ichukumeta. Ni mi dyondza xitori ne loko wo va i ri na mi nga mi tekela yona nomboro yaleyo jindani loko mi dyondza xitori loko ko va ku ri na munhu a ku karhata hi foni leyi i nga laveki wo fika yi tsala la yi vekela xitarateni kumbe yi veka Facebook kumbe yini ku hi lunghisa tiketlele kumbe ku hi lunghisa yini va ta n'wi fonela za xicukumeta xitata package ya kambe swi tani nongonoko lowu a humelesiwe ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula a hlangane na nongonoko lowu nakambe munduku hi ta va hi kha hi ku haxela wena twix kusuka a Giyani Masingita Mall handle ka sweswo vona siku leri mi tiphina hi ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni dzuma ra mina hi nongonoko lowu landzelaka na tatana Ike Ngobeni kambe sweswo hinkwaswo a ndzhaku ka loko hi kume mahungu misava ya awara ya 2 na Hlulani Fan Magayisa nhleka eka Malamulele eka Mina ku ya fika eka Mativiyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela